kan program thoni na kan chandona nga ama sa in voina kan kut pa pu kelerin liana kan minister zaom takle ku thleng tu pu silerin kima Mizo Cultural Organization sub headquarters Kolasib president le mi pui helai munna minon simtu zongjong le inlama TV lama min thlir tu te kumsang ni somni pakhat Pawl Kut chibei vek ule tichuan ke hi Naom vanel Nuntluangi kani ama sa in kan program thoni na hi kan soizaw lok anga voin nia kan hun man chaber kan Pawl Kut man chan lantir na hun tur ani a mizoina namlam sang sang kan nei tele mizo no pangina infiam na kan nei ang sang sang te lantir na hun kan mangdon ani tuna chuan kan program te arei lo jok nan kan in som zung mai anga ama sabera tan Sarlamkai kan endon anga Sarlamkai min entir tur hian Mizo Cultural Organization sub headquarters Kolasib Hranghlui te ilo somang
tuna Sarlamkai moi takmaya miron entir tu tekha Mizo Cultural Organization sub headquarters Kolasib Hranghlui te anni hi tun ma atang to a Mizo Cultural Organization le Kolasib kho ai o po a India rama lo fe chhuak to thin te anni a voin po hianin an tu le fa de tan an thiam na le theina te an ron lan tira an chunga kan lom tak zet ani tuna chuan kan item pani na a kan kal le nga langa kan pani na a chuan Siktuithiang lam kan thlir ho vele thunganga Siktuithiang lam min entir tur hian Mizo Cultural Club Saidan te ilo somang Siktuithiang lam moi takmaya miron entir tu tekha Mizo Cultural Club Saidan te annia anchunga lom thu kan soye ti chuan thlir tu te mi pui tekha mundanga local son me ala ula a hmunom chhautol tol donania adot le kan som le nga langa adot le a chuan Zawnga leihlawn kan thlir ho vele thung donanga Zawnga leihlawn min entir tur hian Mizo Cultural Club College Veng te ilo somang dar kol chum sika amma dar kol chum sika Zawnga leihlawn dim diam chim zong leihlawn zong
kuri kau kau kha tung nghe ni cây mà sắc ngân xia mà pa thì anh chonin in qua nát lệ in xua nát tê in châu phiền về lưng sa vòng bu kan lua a bu so la san som thung cái bia thì
amunam kan ti em amunam dol ka ti kha local son mia su Zawnga leihlawn min entir tu te kha Mizo Cultural Club College Veng te an ni a Zawnga leihlawn hi tun nu hi chan shelo tam takhi kanom to dona tun ma kan no pang in fiam na pakhat tho ani a khangkha clear tu mi puite po ina kan lo sha thar le atan kan non sai lang le zeu ani e kan program dot le atan chuan tira mei kai kan endona nga tira mei kai kan entur hi Mizo Cultural Club Thingdawl le Mizo Cultural Organization Branch Kolasib Hmarveng te an ni a tuna ilo so mang u tuna kan thlir zo tak cha kha tira mei kai ani a tira mei kai hi tun ma a kan mi zo no pangte ina infiam na nei chi khat jinga mi ani a tuna tira mei kai miron entir tu te kha Mizo Cultural Club Thingdawl le Mizo Cultural Organization Branch Kolasib Hmarveng te ani a an chunga lom thu kan soye thlir tu mi puite min local son san mei la ula a hmunom chhotel tel don kan ti kha kan soinon le thinanga adot le kan entir tur hi Rawkhat lak ani a Rawkhat lak min entir tur hianin Mizo Cultural Club Dawrveng Bilkhawthlir te ilo so mang
tuna thiam tak maya Rawkhat lak lamin entir tu te Mizo Cultural Club Dawrveng Bilkhawthlir te chunga lom thu kan soye amu namani tiru ke ngai po in ka thlir dawanya lola kalson me lawula amu nam chautel tel don ka ti kha ka soi non le thinang adot le kan kal le nga langa adot le chuanin Mizo Cultural Organization branch Hortoki Vengthar changin Pawl Kut an man na hlimthla ilo thlir hawang u Chal marle chal Del del mo Ito mayen che o min ngai pero oi oi Yei ni chal mar dar tum ko na a ho nge sei ro tum si no mo in no
khai avan hu nam hei vele ke phe chanina man lai kan no pangte kan mizo no pangte twal chai hun lai tak tak angkha mokati mana mi tatlei wang le me mizo cultural organization branch Hortoki Vengthar te chunga lom thu kan soye tuna chania dotle kan thlir ho le nga langa Cheraw kan en ho vele thunganga Cheraw min en tir tur hianin mizo cultural club New Diakkawn te ilo somang
Mizo Cultural Club New Diakkawn te ina munom tak mai minon thlir tir kha buza ai Cheraw ania anchunga lom thu kan soye Mizo te hi nam lama hausa kan nia nam hausa kan nia nam dang te tan po ina enge munom ti tu le phaulan za thak nya lo tur khopi han nam lam hi kan nei tha a Mizo ni anwa ma ain chhuan om tak zet thin ani tuna chuanin item danga kan kal le nga langa Pawnto kan thlir ho donanga Zotlang Cultural Club Kawnpui le Mizo Cultural Club Kolasib Vengthar te ilo so mang Zawnga leihlawn dim diang chim zong leihlawn zong chal leihlawn Zawnga leihlawn dim diang khalai thi tu kri kau kau kha tung nghe ni kei ma sangal shiam pa ti anh chonin in bona le in swala te in châu phiam về lưng sa vòng bu kan lua a bu so la san som thum ke ria ti in dar kol chum cheka amma dar kol chum cheka Zawnga leihlawn dim diang chim zong leihlawn zong chal leihlawn Zawnga leihlawn dim diang dần qua lâu lại trên dài rền lâu hôm chúa Yeah.
tuna monam tak mai kan thlir ho ta kha Pawnto kha man lai mi zo no pangte ina anin ti hlimna chikhat ani a Pawnto min entir tu Zotlang Cultural Club Kawnpui le Mizo Cultural Club Kolasib Vengthar te chunga lom thu kan soye adanga kan kal le don nga langa Chheihlam kan en vele thunganga mizo te hi lam lama nam hausa kan ni ka ti to kha chi sang kan neya tuna chan Chheihlam kan en hau vele thung donanga Chheihlam min en tir tur hian Mizo Cultural Organization branch Hortoki Vengchhak ilo somang yan dero se kalruain oi siwa kalkyam padalam nilai done che unjong pui fiche Payan phun bung pui a chua mang hiam oi elmin thang pa lai pu kam ma chua me che a par mi dil ta lai ta ai loi oi a tang liai elmin thang pa lai pu kam ma chua me che a par mi dil ta lai ta liai tulung eleng so ki shil du nang oi la lung leng kham kam pa lang ya din che a leng in leng de Mizo Cultural Organization Hortoki Vengchhak branch te Chheihlam moi tak mai miron entira inchunga lom thu kan soye adot le kan kal le nga langa adot le chuan Mizo Cultural Club Tumpui Inkawibah ilo thlir hawang u
in lawen ani tiro kha Inkawibah chu ania Inkawibah hi man lai mizo mheichhia te ina kanin ti hlimna chikhat ania mizo cultural club Tumpui te kan lome Inkawibah hi kan soizaw de lokanga tunthleng hianin mizoram hun shanga hianin infiam na anlaman hi mutur la omani tuna chona dodlia kan lenga langa Tlanglam kan thlir ho vele thunganga mizo cultural organization Gosen branch te ilaw so mangu
khai avan hunam hei thin vele mit atlei vong thin hle ni Mizo Cultural Organization Gosen branch te hin chunga lom thu kan soye tuna chuan pango in zial thlir ho vele thung angu o Mizo Cultural Organization Kolasib Vengthar East branch te ilo so mangu Mizo Cultural Organization Kolasib Vengthar iste mu in vanwa min thlirawa hanman hlate lul em inzinga inzial ve nok mai te pokha cha gom rum alom le inchunga lom thu kan soye tuna chuan kan program te amor kan bok trip to a Sakuhuilut kan thlir ho vele thungdawl anga Mizo Cultural Organization Hortoki Venglai branch te ilo so mangu Mizo Cultural Organization Hortoki Venglai branch te Sakuhuilut amhunam hle mai man lai hun lai ang tak te a thiam tak mai inon entir the hi inchunga lom thu kan sei tak me wani e tuna chuanin kan program ata na atop na ber tur Rawkhat cultural troupe te ina Cheraw minon entir tur kan som do nanga anni hi tuna hiana hmor bok na tur ani to a thlir tu mi puite min lo thlir sak le theu turin kan som ma cheu Rawkhat cultural troupe te ilo so mang
Rakmo cultural troupe te Cheraw Nuntluang moi tak mei miron entira wangin in chunga lom thu kan soye tuna chuang kan program te kan lo zota a voin Pawl Kut program chimtu mi pui zong le in lama min lo thlir tu te in zawai chunga lom thu kan soi tak mewa tin Pawl Kut program ti hlotling tu items ran nei tu te zong in chunga lom thu kan soi tak mewani e kan lo me